enye boni me no be kan waresem bi o Bible no ko 1 Corinthians chapter 7 verse 1 going. It trusts them was advice about marriage. Also now concerning the things that you wrote about, it is good for a man not to get married, but in order to avoid sexual sins, each man should have his own wife, and each woman should have her own husband. Husbands and wives should satisfy each other sexual needs. A wife doesn't have authority over her own body, but her husband does. In the same way, a husband doesn't have authority over his own body, but his wife does. Don't withhold yourselves from each other unless you agree to do so for the set time to devote yourselves to prayer. Then you should get back together. You should get back together so that Satan doesn't use your lack of self-control to tempt you. Me know about Bekasa concerning about marriage. Or see a beya cranka ma obere manware and I'm ba. But saying to me control your sexual needs. Say in shiamudie akono nti to me share hunsuntino. I saw ba enya nikunu na obere maso enya na yere ba kon enyim yenu. So omo bompa ya omo nyina nka omadwene mum no omo nte omo ho mfiri enhyiamu ho no omo koye omo fasting mum mpa ye nwie no omo sama meka mum na omo yenu yesa ebema kwan emma Satan emmewura wo mumu enada obi emma ne nkonko boy dwaman wa wonten but enade mi hu bebre ne se adwaman ekoso this time wa ware mu no etan even asafum it's unbelievable. Say let me say jamamudua no ye tu free wiase na dia bi si asafum fifi say gim instead of set tree of life in a besi mu no he say yakututu adwamamudua no na ye be hwehwan asore no ye dia ba be si center of it edi ni panya say yan treat sadi we ya a lot of us will be in trouble. Make man kan kire wa menue serious pa aware di nipa nya pa enne obi kwatumi de ne kunu kwa asore ne yakoje no asore dem homu mo kulusu ne yere anani kunu. Why is this going on? Wa bra Bible na sema ka kire se wosi jane adwamammo wosi jane adwamammo run away from adwamammo na fe di aden wosi yinyane adwamammo na nso fie ho if you on a jamamokoso. Why is that? Why we cannot satisfy our sexual need or what? What is going on? Or bad in who come in nikun and I didn't in a coso. Or better imagine who come in here and now why? A yaconomor so a dear ecoso and the amma say a jamamo I yet to self I yet a ice water I yet on a cheaper than a bit here. Too much. Including our wife for by yent na fie massive yamfo na me so minim sa aware wo hoi akoye se besepa ne ko na aban yetase ne benyansafo ye de abotre ne di awaresem ye de abotre ne kan awaresem obu ho no mo be ba be di ni kuna temachero nso odo ne pa sa wo ka ho asem no wanka ne ya agro be di me ka me chero enya asem ke 20 na tete no se mpanimfo hia ne ye di awaresem panimu ba ku bo so wasore wo se metumi na asi so papa ne maame be kom nsem nyina nti wo so wo maame no ogina nkora ho no oti misuo o su because ya ma ne kwa ma na nka nasem abusuan pani se wotumi na asi so wo koye dai o se asem no metumi na asi asem no so fa bag na ne ukunu nko ni ya wo maame yeti ko no odi ni kunachi so what you say e bia niam ayekoso no enkoyi wo se ki address no it's satam ne kwa no mu wiase no they don't woman person divorce be happen. They go against divorce. Ntubo si afro maame de nakugina nkora ho yese nkola nti.
O super yes nkola nti wo de akwakuya enye hwe nkola nti na se wo bai ne se nkola wo mbesai ne ya sa wo na tiko na okotenam ewiasefo kra wo they do that e bi kansem ne wie wo mu wie o magu nsa o magu so nsa ne ya wo tiko amwako na afede ba ne sai na Christopher onyankopon ma yenimdie ni nyansa si yemfa nsom no aye master wodi na chi no wono ni nyansa si ye kan nyansa woni Christ na afede ye di nyansa chi nanso so ya ware ai eton serepene mpetaku adentia nanso so ye fie nyo na wo yune kese si ye fie je dare wo fie o ni asumdwi mpa ye de besom awurade. Why is that? We have to treat it. And na me to me ni hwe Facebook a ni pe tiche ware nyina ye wiasefo adenti na ye Christopher ye tena se na ewiasefo mum na ebe tiche ware because we are so lazy. We don't want to come out because we empesi be botena na ebra na yetuma betena bonten di no kura manipa nipa no odi aware sem na eba no wo cheke na brabo a enkoyie otumu so no ankasa wodi forward dwamamum nti obeden na waba be kan aware sem a kire obi ama obi edi ne ti akoto kete so agene ehun sa awre kikire wo ye fa na nipa ho na wo ma no so wa wo mo no wo chene bi wo ba be gya wo ma akọ sa wo kwa wo mbekọ boss sa wo baabi so what you say nti no niema bi wo hono ma we have to also badge in and talk about it. Anya sa ye ni beba ye ho so no ye de ye bo tene ne bra ye secret si fom ye je ye bibia kama but the hono kakra no ni ekudi fo ewe awrade anim but we won't sit back and let that happen. E de na ekoso ofio wako shebo onyame so ochiri nkwasiafo boshe onyame o se ochiri nkwasiafo boshe onyame asam ne kan nyam na mididi watem ye ne akogina otanim ya ntwen amu onyame ankoyi oba na be mama ye mu bebre ni ye chese ya menam dikan ye pentem ye kwakware but aware mu nsem doso aware etimi shutu obi from 0 to 100 aware betumi asa drop from 100 to 0. I'm telling you aware betumi ama who you nobody and you become somebody. The same aware from somebody to nobody. Aware betumi put two face down at transform at sell life. I'ma be a basa aware betumi ayosa. The same aware no so ye be baba be ware gebi e be kwa no oye e de say abawa wo fie ni chale ni atache bo ni secret to aware tumi be pick sa baba wa no wo hia na otumi say yes na wo nsem nyina ka wanum aware papa eyi ni pasa na aware bi so tumi gige nipa etumi ma nipa brase wo hia si totally bema bi na ware okoye wa hia si up to now ntumi sorry or baby aware okoye up to now eni die woni bi wa say wo hia na wo ba wanum sister kuani wo se amini o bra ya o minie ebi obi hia ne kegitia na ne ba hye ne chi na bi ensuo ne so no ngu tumi won se first na mu kusku no no ni made pa na niema koyi at the moment okowura ware mu asai no nipa bi tumi ba wabrabo no obesai o onipa bi tumi hu animunyam ekuta o no obeje wa firi won na ne wagya ho woni en na ho nti no de wakọ simply because okosai keke nye come and indeed this is the time e was see ni da ho and I yes so ye di kan di ensa koto abre waduan mo ye dey ya wo bidi wanya do ensa koto abre waduan until we have to find a ways and means and make it work. And yes sir, if we as will sit back and laugh at us because now no abama Christopher bi krafi say si yawari mienu ne miensa which is wrong. And yes anetie berema oyo o berema ba koyere. So what you say? Untumi nkofa emerima mienu the same as oba unso untumi nko berema unso untumi nkofa mma mienu. And then me wa hana lady be sending me message. It's so sad and no so crack ho bi and am medetia. Berema ne Daniel free ne nchen asa rent place right there ne hena no ho asa kofa oba ene ne tima wo mu di akone aba kyese enkoye. So what you say? Ababa we kwa sorry wosu hono won kana sam nkire no si amanwure mu a ewiasefo no bekokomo o madwen na ni beba no so wo fre no Kristo ni no bekum obi ba wo de yawo emma bi etwe sekan ni ade ni nyina no eniema ekoso no
si ya mechire nipa enima bi wo so ya ye ni pepa ye ho so no na wudie pa ekoso no enye common. So what you say? Because the Bible na ka wose kaye mposan ku nipa nka kaware no kra ka wonware kaye good. But see ntumi hye ya kono so nti no e wo so obare obema bia anya ne yire baako na oba bia nso nya ne kunu baako. Ba ye yakonya enso ye ntumi enkoye ye dwene ho a ye nte ase. So what you say? Eniema nkoye adwene ne nkoba nkrum ya beye tamfo o yesro ya obi atani nua enya agoro we bia montinu fitinu oba we muna odikum adan ne nyina ye hia ne ya hye ye hombo akosua medo me pesa me no bobra me pesa me no yesi na fedi e betena ye wo baku mienu na fedi obi animada na obi kakai ni nyina ne se ye fi se ya ntie ye bo ye pe we ye pe foforo ye pe but me ka kire o se whatever you do is the same. One castle attitude or behavior, if you didn't change her, everywhere you go is the same. Because Subai way at the same insane. There is no way so between this Subai appear. And the Subai between my nice and your pet. When you and Tanasia, Subai no once a one killing it will come out. A best manifest back. Into the open jaw banana for Bafofro. Subaina would it teams one kunu at the cruntia, Emma or banning to me one to mintanano. So one kum sadiano, Obesako for Bafofro. Here be 2 years, Subaina Bessa in who debium. Into the piano, they would have done it at the same who change. Namibusa who go to t-shirt and now the shot. A ye fear your road to go. See, Anamebois. Na fe dia de na mema bi hye t-shirt wo mko fa mai edo mo ba na adade no niema nkoyi a wo se magyan na so wu gyan nye se wu gyan akotena seko wu gyan sa kwakoware sekayade a wu gyan koye hu roman father dia eno de yesimo okogyan na gya watena ne ba bi adwene no but wu gyan no sa kwakoware wu gyan no ba bi na mo ane kon sa kodo no wu gyan no sa kwakoto ne pa nti who are you? The same as your baby so to one man no soon den. Our yen would your beja, me busa or sister. O corner unco what dear near can who stones are brobe. Basa uba corner besako what dear. No says to buy a woman and near me being coyeno. Set one kunua. A besako done hoody, a will be a walk on. I fe no than in Kobesi, Mekoya Masaba. Near 2 din. I fe no mabwasisa. Na near Mankoy, until then the Kutauno. T-shirt na wakoto ahye na yefi no fa samana ni wo moto so horo na mfi na nyefita na fa ayon to so ne be ye fe na sa wo rotugu a ka hu sa wo yu nkosua na wo yu nkokoma wo rotugu no yesika na ade koto biaba ye mfa nche so what you say and na se di wiase na sia ye hu no ene yade dudu a etu atesa me hwe ma bia ye nsuru yade a yedi ye ho ama adwamammo a me dwene ho a mente ase me hwe mema bia wo mu nsuru yade no mu do mo ho ama adwamammo a adwamammo sei nipa onipadua sei nipadua no adwamammo sei nipadua sa na bible naka adwamammo sei nipadua ban kame ya ye sesese no we ye wa ho den ma adwamammo dan obi a yakosre ne firi ne na ne gya ho ne ne te dan bakum ene obi ne kunu te dan bakum nhyiamu die kura maso we da ana we da ye wari anasa ye yede adwene ne nko benkrum obi ada ne ba bi nti wonama ama ba ma di bone which is who dis abone na wu obekwa kwhye ne buofu ne yira ama wa change ne dan nti woda ho na otwetwe ne ba ma yes sepa se wodo oba ne bone bi o aye no omumi enu betena se ne kosie wo bekofie bebre mu enne kosi obi ankwa dwuma nso be ma ne TV ho wo so woni ne yire kura mfa adwene oba no so so te edise TV ho hwe movie wo so wono so ne kunu kura mfa adwene nti obi ankasa ye betena mu saa Monday no we yafa ne bag wo kwa adwuma na wo mo sa de betwa wo mo saa kopem Saturday no ma sa ba Sunday anka oba ne kunu betena se no mo bedwendwene busua no ye bedwendwene ye ho ne ye bibia ma nkola ne ho se ye do ye ho no na separation sa wom na be ma afa TV adamfo no oba nso so te telephone so no odi nkomo obi ntime ne kunu ntena se nka mum prayer so we ba kwa ebu eye easy for somebody to convince one person than 2 people entina Adam ja if e wo edin trom because na Adam wo ho a nka it won't be easy so wo betuma ba dada if nti if so te tell ya hu say
Sa Adam free ho pa. Ono no ba mu a obetuma dada oba no because wabeye baako. So what you say? Say ye ni ekunu no kambo mu ye kaye tambo ano a, it will be difficult for Lucifer to come in and do whatever he wants. But what is separation tum? Said ye be ya muntembetin wotumi nya wu adada. So what you say? And I hear dada ye. So bibi kakra bia wedding now na me busa obra. Sa wo koda na dwi na mintim chewa na jo. Na aposese ka wa na jo a adi bi okura mpa yes so ne be madam pa ba koso because anything can happen na jo no. Then sa di ni si na jo no. Na wo yire na wo nchen wo kunu na wo nchen. Na munso mo ni be ba dem wo no wo da ho a. Why na ye ne ho abro? So what you say? Why na ye ne ho abro? But ye te dan ba ko mo, nyese ba ko te Ghana na ba ko te abrochro. Both of them are in the same roof. But ye ni nhia. We separate ourselves. Obia te ne baby, obia ye de ope. Obe fa fon afra na dam for busa na dam for set to say, but obe sorry wo musa na yere kra set to say. Wo musa na da omfa ho. But obe fa fon afra obia won tifio, ebusa ne sechale na ho te say. Akuya nene ete say, wa bra ne kuno ne tifio ontumi kura musa ne say. Odo ete say. Ontumi. Nti yadani wo mate ni yeto. Nti separation abamba ama Lucifer be fie ho no ma obu jambalet odin some phone the ope and wo you wo fie ho because there is no peace in that house. Nti enkusi da ben eni benya ye ho ntiase. The same people we also go to church. You go peja yensa ye shira wa safu yehoa ye do Jesus Christ. But nipa ye ne te dan ba kumu no. We refuse to love that person. How can this be? Obi na tonu wosis wo obi se odo nyankopon na otani nia oye wotorofo. So obi kase odo nyankopon no otani yere one ne dampa ba koso ni kuno one ne dampa ba koso oye torofo on kana correct. That person is a liar. So what you say? Say ye ni futufu, especially yenya ye dida ye mama no ne papa no aba betina bruchi ye ni futu one ne two for. And the man penifo ne memman penifo bi ankom be ye futufo no bibrada ne nsagye. Obeka kire wo say odi abenkwan bibriba e ma wo yare nti wo so sesam oba de wo ne te wo no wamfa bi wo na chi office wo jimi oba de yenya ne sa o ma oba hu so wo do ne bibriba obejimi na oba bi so ka kire wo ne yonko ba say bere man yesum ye ne de ti ato no so nti ye careful and ye separation nti no kure pa ye suchi no kure nim e de ya brabo mu ye futu ma wo bi no wo hwe na brabo yie na wade ankosai no. We refuse to tell them. Empenimfo bebri afeli wa wariem anka woso mo de ye futu ma ye chiri ma no ne yetuma tutu ya na mo asisi ye because of so ma failing to mo pese wo mo so hwe ye ne yesu ye ko faili the same thing no wa ma me kan kire ne se oye paninhunu onim se so wo be kan no kura ne kire na hwe ho ye na wotumi gina wa wadiem e ma nyame tena sorobo ne nsem ma wa wo be bu ne so oye kohwini nti won kan kire wo amana ne da wanim obe hwe wo mo akwakotom nti mi busa sampani for ne se eni na dwene onyankopon de amamo eni mfie dodo ode amamo no mfa so ewu mu ne sai se montumi ma ye futu ebro ye good e ma ye mu bi entumi ntena ya wade ase na mode ensama enye ene e ma ye dia eni na adwene na ewu mu bitiri mu no ni mfie dodo a edi no etesen mi pese mi busa anne ya safu no mu e man panimfo mu tufu mo ye sai wa safu mu. How many are they? Obi because obe shia maame 50 years no she 20 years for atade nti wono obe dey too for. Efie nkola die na sa maame panimu wo die. Efie nkola die na sa papa panimu wo die. Nti eni die be mpo na sister ne benya ade be mawa obetumi aba wanim e de na sama beto wanim se managene maninyansa. How can this be? Enti na Christopher nam yanam Facebook and yetie ewiase the ewiase pese ye ya wade and nemo asam ya kire ye different kinds ya kire say wono wo yede da kra fa ne to ne ne ye and so still same old nothing change the same thing. There's no peace to me pese me ka kire say
asamo. When two people get together, now you will love each other. And yen nemu asam kora. Because ye nemu nko dia and ye yare wo ho. Metuma yare da ho. Mentumi perform and no so bad day. Nti wo se e don manifest by itself. Ni ye jine don so ni wo do me no matter what. Anya sa things cannot go the way we want. So what you say? Me come tell say Lucifer no nim say Adam ni Eve omo ye close. Wa mata ma Adam wo ho da. Because obema na dwene mu do. Ka there is no way se ko obema Lucifer kwan. No hu se bema na dwene mu do Adam se me ko o abra Adam wo ho a. Dia me pe no enya dia menya. Nti ma mento me bona me ni ntenta. Obi di wo ntente. Se wo ne ukunu separate a, obetuma boy wram no ase awade no. Obi di wo ne wo yire ntente. Se wo twu ho firi oba no ho a, obetuma boy wram no be dada no. Na wo ma ne nyina ko bo asesa. Obi di wo ntente. Obi tie chire monitor. Se wo ne wo yire nya kasakasa. No mbonwem no mebo adwaman. No woni wo Kristo so mo nkwagye. Wo fa nkoto water closet mu no won flash ne nko. So what you see? And it's ya sama. So for to me being an akasi yakura ya warentem, ya train ya. Nke ye pa. And them say ye su the boy jamai. Na sorry ba. And ya common. Ya ba son mo ye teach ye near the ade. And me kuni whatever no. And our new Muslim saying ye teach ye. Ubi kure ba be kwa wari ye busam na wo dan and what to TV na wo fridge and na wo we and some papa ye country nipa e man nipa kan bom ni ye tena se forever and ever di wo till death do us apart no ye nyusu sa word no materialism ni busa nipa ko na wo adwuma and na wo ye say wo dan and what to TV and na wo fridge and wo adwuma wo je say e sansam no ni busa sansam no ni busa. Yes, a courtship, Ubecono, no mekum penny for Matero, near Tramaba, and a column befasu numada. But a no, and yet no, at the Sadia Wakola, Ubino Wachakola and Yesu. You cannot teach a baby how to cry. Ye pay abating hang and usu. Said Donaba and Pemunano and manifested by itself. Said Donny and manifested me, sure, say. Adam ni Eve. Wo mo de nyambrase mo nyame pam mo free edin trom no. Menya hwe so wo kire wo mo odi book beto wo se kwanse na mo mfa so na. Edo na wo mo ntam nti no, they wo mo figure out how to sleep together. No mo enwoba. They figured it out and manifested by itself. Why? Because they love each other. So what you say? But we take these things away and ye teach adia. And manifested by itself, a natural, a barbonting by itself, a yodo, and a disadian bano. Ye no sinchen yet church sadian mum, Kukuama dear no, any consequence will be crassun tibino, and no mum near the other 2 tables soon yet chere. I nay you to make of condom, ni bema be snap and melcum, a chere mass and yin in fancy. Wabran some papa be honoma, we have to give it to them. Bible so ukunu do yire se de make Christ me do asafo no o yire bra wo si hye ukuna se ye papa mu ye ndwedwe mu nkyere o do ne se ko be so no mefa so wo se do wo yire se de me Kristo me do asafo me nya sure se onyankopon be do asafo kokwasa nti no da so di oti Kristo hu enisuo no nti ne ye bra bo ye bo asafo mu onyame te hu nisuo no o da so do ye no matter what. And so enemy busa mema ni bio e dona Kristo say do wo yire se de me Kristo me do asafo no e mu ketu bi kura ya motumi apone. That means when you no wasem seriously, because what the rules and regulations say go akwem you refuse to obey. Ye kwari ani kan Bible ni de kan oba ne niam ho se oba ma o be wari to Bible ni mienu wo de ba ko yire de ba ko. She you want to Bible and go bank on your bank one and read the Bible. You are the head of the house. Wuna who be kuta Bible not to send grante. Now no yet nas na who crow teach you obano. Unyanko ponsem. No what to me do buni ni fat as a fat the amount. No what do obano to send the Christo dasafo. No ban so see a dia who brass yes afwa. I shall ban some. And ye do do as afwa asha bermansam. And so ne.
ya kan ye bo man no be ma de ne do na ye safo no ko pempa bi ase di hye na oba nso de na ho brase ko pempa bi ase hye enne ye nyina ye dia bom futuro obi a nsafo na we na kyene obi a mpese obi kokko yi no de be ye adwuma enne hye baabi nti wo ma ne di ni akota wo se hye ho a eya ne se ye bibi kakra bi o ne ya sa twe ho ne ya relax se yamfa onyankopon asem apply your marriage aware ne ye be ko be 5 enye yi obi tumi ko obe wo ha still because problem na won so na wo se ku ade koro no wo renew ni self no wo ntumi nkum no nti de bi ofi se pete so obi o yakwadwofo eniema si wonim ohu ade efe so ye ne fe atade ne de bia obeto ba se de wonim se de sisi niema to so ma ne ye kama no de me se de bia ntade ne bebu so enso wonye bi no wa hye de pia bonten because asene ayefi wonni ni so what you say but se ba ko pe na obedi ni a de bia wo pia bonten ye say yes obeni ana bemani but we refuse to do all these things ye ba awari mu ye tena sisi ye kyerɛkyerɛ na wo kɔ no mfa ho nkame ukuno ma kɔm ni no ma na eniema bia eye nkitinkiti eye easy to do no eno ne ye de ka kyerɛ ye we have to sit them down samumienu mu kɔ no na mu kɔ bobra abrabo ne be ye we mu mienu enye yi so ye mu mienu ma no mu kɔ akɔtena se mu kɔ akɔwo no onyankopɔn be ba bebusa wo mu ho asɛm afiri mu hɔ enti mu nhwe yi na mu nka mu tom mu ano mu nyini mom. So what you say? Men konkutucha petition koka wo waresem ade bi wo tirim po enkyere wo namfofo wo abra wo yire a wo ne da mpa ba kosote wo empia bonten enkone wo namfofo enka wa wade mu nsem wo abra wo ne wo kunu te wo sek wo na ye wo best friend enne oba warefo timi ka se me best friend nie how can say wo be san wo kunu ho akonya best friend wo abonten your husband is your best friend. But we refuse to make them best friends. Husband refused to make his wife best friend. Nti obia apart from our no or best friend bi wo baby. A woni ni di nkomo. Nti ne tirimu po nsem bi wo no ma wo so no oba ne tena se ne yeka ne yegada na ebusua na ne makoyi no. We refuse to do it. Nti yada ne sonson ne yedi ti pempem. Oh yes, ro ya oba hu se nikunu ba de kuta na odikosie be ma hu se na yire ba de kuta na odikosie ye didi ntro kyerɛkyerɛ ye ho obi anyo ne yonko ni enne wo bi kura yire no oduane na usuro ne yire ada ya usuro no de duro be go aduane mu e de enti na oba ne de duro be go aduane mu ode wo bra ada ne wati sika kwa ware wo bi wakosere neja akoje ne free neja ne na ho na afedi wa ba beda ne wo tamfo na usuro mpo se oba ne oduane ma wo bi adie usurusu obekum why ene de ba ne say oba woni ne da keta ba kuso berima woni ne da keta ba kuso se wono no usuru no awra wo se mo wo mu ne say obetumi ko ne Saturday Sunday obi anu na duane o wo free kitchen ho be ma no so ko gina wono so no na duane awari fo we no duane we ponni nti wo wie ya no fa ne remote no si TV ho ne sa na jubumbo ba. Who are you going to call? And none of them me busa you mobile. Se BBC munso ba. Who is going to be there? Se BBC po ya free police. Na obi obejina mu no hwan ne beba bejina mu. Enti two people na mu fie o mu nsene ho de a. Ene na me hu nipa wo ye nso obekọ adwuma makosere sra kire na adwuma mu fo. Obekọ adwuma makosere sra kire nkofo no mo. But obi one ne da mpa ba koso no. We refuse to love each other. Eyara husemo. Asemo e koso a ano hye, ano den. Se yenkum sade we yemfiri wa. Ye bebre o, enye komo. Ye mane bi so bebo asesa. Because we be to me kasa me ma me papa gya ya ware, na ye me say. So what you say? Enye komo. Eliti si wo bibia. Efie ho nipa na ne te woni nya wo yire wo ne mepemasem. Enya wo kunu ho na nkonkopo obi kunu asem. We should love each other no matter what. Nipa na wo frɛ na bonte na oni ni di nkomo no. Sa na dubumbo ba before onu no bedu onu wo. Na wo nka te asefo ho biem. Enti nipa na wo ne tifi ho no. Fa ni die ni wo bu esefaka. Mo oba ne wo se wo sombo osombo udo no. Yi wo do adi e kire wo yire. Bra wo ho se
fashe wukuna se. So what you say? But se odoni wa ahobrase be da manifeste. Ahobrase so ni wa odon so be da manifeste. Enkoye. Be ma to wo se ne yiri mu no. Se ne wo free se ne yiri mu no a e be de na odon na yi ne ho adi. So ban so se wu se ne kunu no no a e be de na ahobrase so de ne ho ba. Emma so. Nti ye die ti pempem. Wo be kwa sorry. You be tim, praise the Lord, hallelujah. You be Bible no more, be can not so. You be reading in your be, but the jet get with fear. But I was saying, yes, if you also answer, and send you to me a quabontain, I could come be cratch ubi. And send you to me a co. Ubi before the cross one mobi. Ubi before no funny pillow do their shana motum. No copper dime from no other. And Papa Copeno, young coso. We don't fit an empaba coupe, young cosso. Necessarily power pia. No beba catch a woo upon Tissodo. I don't think so. Encoye. A brass so see my ni a da. Our yin pemwagro, and your fan and I have funny tilqua. Debbie. And your donny dick I manifest first. And can you sank a use to back and say, I'd rather no more so you know. Na only the dan or don't beba Debbie was so kunu, though we said you make Christo, me do safono, or ba, bra wants show kuna say. So what you say? But will be any duties, and let's say yes to go with your man. Are you, bra wants to show kuna say, or bra, unya guilty. Say yes to go with your man, then you bria. And dopa was the fado, you know, it will be better to be with your me busao. So oba no was sadie no nkwampo no di bebu watan a wo ba wo betumanya bi ofio me pese bi mu eye do enya komo se ya nyire ho a me se emu osofo ne sofo mame we will be guilty and until learn how to forgive and forget why you want the fa channel kon mo dia ne manini. So one no call it so one may work at and so the home found home coming. Anytime you person no better be a home found home coming, unya be that. So what you say? But me met no one munya the open. Will be soon in a year in a tear at the fruit penty. When I'm a bontin was a for bath for what's a for bath for until sister no cook of funny a day. And yet the same thing I will call me. The same thing at a question to be so Mitchell Bunches me digale. Uchiri banches who could gale. William said the same bunch near the galley. What Jawabana waku nebusia? Akutisika warano, what Jan Wuffy, Adam Penechi, Nessa no Panako da anadri. No one sorry Anajuna. When ye baba bonaman yes and Nikunu. Why nebusia for before friend of Sawukunu and our here? Sana do boom boba. Panano. I will push your fool, be any no, be any number, or only your coffrano and not someone here coffrano. You go your William Pamfi. Ye ya dear etiti rade. E me chimpana when you miss chimpana. Yes, so ye tia wani no muswa. Ye be ya dear glorify when you coupon. Yes, so ye tia duamumaso. Ye chimanso. And ye come on. And there, and many baby a mesika. Ababi dear wani nim. So when you be been through what? E dona sa so buy nye bibi mfiri ni kunuwa e dona sa ni refi say e ye for better for worse it will be a time ye be di here it will be a time so sika ne ba ye be di na den na wo de chechi so eno nko na opede bia ye nkonko a ye ko tena restaurant ni ni di to diamond so bre me to ntade ma me se enu bi ni hodi a ene na ni kunu wo nhwe ni na wonim sa brabo ye furu ni sane eduru ba bi ye eduru ba bi ye nipa na dwuma betima sei na dwuma betimi asei. Se first no kukumu dwan e be go fridge na mudidi na mo bag siwa it will be a time mu nya ne sa nti learn how so betuma di hia learn se di dru ba bia wo den sesa wa ba ye nkwan learn se di dru ba bia wo no yiri be kam tamabo no matter what e wo ho eni ho dan se wo be kwakoye bed wo be kwako beg wo bi se wo di bia wo pede e chichi so nkoyi wo yiri na hwe wo se na dwuma sai eni ti wakushi oba foforo lady ni ma usika pa eni ti wada wo fie ho o matrimonial bed wada ho ekokoda mpenachi na se bibi to anadwo a me ho na misuro da ko butu oba ne so
na wo heart attack so mu monso victim asasi so ye be di watama di ufunatem na wasa kwa asamando akuhia amoche na wakire unyansa wo enya kom enti wodofo ebiewi bremu ni ewi obonefo da nipa ena da doso di obi atiompe honamako akono boni eni asetremo nwa ho nti nipa ne yiretia ese wokunu adane ne yire tamfo oyire adane ne kunu tamfo obi yenhu botano ne de kurashim enkoyi enya komo medwene ho a menti ase enne Sunday ufi wombeko mankola na gina baby do won sesu mo ma no ntokwa nko a we so we mo se hey na na fa mi we obi kwa tumi tu car oso na to gas gum car na watu na wo de akono to gas gum na menam to gum ese yada ne roommate obi fa mreke kura no hwia we se wona okoto besi mu wani ne yiro no mo chimanson wani ne kunu no mo chimanson be matimi hye ne yire ne wo so kura wo didi ana yeme ya wo didi kura na yeme ya wo tu freedom ho so wo no kro na ho nso opia bonte na obi afre no bra kwesi etese wo se ye no ne na ko sresre no ko kasa e wo fon so obi timi tia no no wo twempena wo Ghana enne WhatsApp ya bai ni ye twempena ni ye bubo naked ni ye fima ha so me ha ye me se ni ye brunyo mai nso ko busa no se da be no me pie ko fa oba onim se phone no oteso no ene WhatsApp no ene Facebook ade na wo ye no a wo twempena wo ne yirechi onim wo twempena wo ni kunachi onim ni kunu wo ni kunu nyasam won tena se me nkan no wo friend former boyfriend aso Kristo ni problem aba esene katrama kromko obi ni wo be ka kiro se ye ware ntokwa mam he esene katrama turu bia utumi ka okatrama eturu bia utumi tena on now you need space obi tumi ka say I need my space ntokwa bam eturu bia agene nkobem krum we ka say we sisei but ni ko say ye tumu sa afimfim you know no bani ni kruti debakum afimfim you know no bia nkasa ne yonko obi etu dane dem enye nkoye obare man no aduane wo tue no watete ahye fridge mu ahowuru chance mu de si wo baba no nso be no ne de omfa ne nsantache ni kunu de. And they do Sunday, the same people who go to church and pay their offerings and tithes. Who want to me and satisfy with fear? If you want to me, Christo sumne who fear on want to man your word you want to me, what failure? And you come on. She said your mamma yes at the tire habanso. At the talahabanso. Says I will be coming to me before the other year. Mpema kura no nyame ye te se first nipa so yenyini mo na wo ko wonim na wonyini se na me wo 20 years no se de me ho se ye den wo mpemu no me nyini ko na sesa at the age of 40 no eniema to me sesa oba ne wo no na ho den no e ba fom nti ni nyina no you have to manage it on to me nyina the same road said you know city be ma na ho den be ba fom you have to manage it nti ne de wo don na ekono enye ni so na ne toso na nantu so ana nani mo fe all this no ebetwam enye mo besesa bibi betumi ato no afi no ate hwichem eno so be ne den nti yemfa sa niema no na ekoye de wodo odo mapa nipa no wodo no se wodo no wo se do kakam from so nyina so odo se obi do wa he wodi frantomago eye nani so fe odo eniti kai wo kanedo yeshia ye pa obi tumi tale little kios ho 2 hours mu gina faako yedi nkomo wode baba ye o se o so kasa baba o si jam kon so mamisu minya obi wodi jam kon minya obi jam kon 2 hours no mo da so gina ho en wotumi enya akukuduru akọ na gya ne nanim na nka wakofa ne de wabetena ofie ka wedi ka bonus nko chofufu amana tonkwam na afedi e ba ne sen edie ne si se kire jamasia ama tumpan na
e die ne free so beti bayira homa mu a ama ha bayira mu akese na dia warefo a na nka ye di ku gina ho ye for the best for west anka obi beto se wuku nsada mikomu a wo bebu sa usade ntina nsada mikom na ye mumu no mum ababe ye tamfo na di onyame mpe no ena sese di ye ni je ho mpana nye kom enne say Facebook mu betie bebre fa utiri hwa fa na hwa bujambales oni ne koda so wem yese mutie ni nyina bi mibusa mo se mutie sansam ni nyina na ware na ayeye eno ne wo se wo se enye mpam agoro nko a ne ye de kwa ware mu etese de wo ye light soup okay ebi a wanya waponche kakra agene kakra kobi kakra momone kakra nkruma kakra entosi kakra we kakra all this together to come together ni afra ne se nkwan sa ne ye no enti sa ware besi on mpamu nanko a ebegu so what you say sa na tie aware besi on sika so nko a ebegu nti wo se we kakra we to come together yen kan nyina mum. Then we call ourselves married couple. And now ye be a married couple, woman be come bedroom. Won't be contoko woke moi. We see and we have a new way up upon him. Me show off one thing. Instead of a dear question, we have to settle it. I feel na bema edina ho dear mansa. No rebo because we need it into a rebo no city no or da kunyanwa or young cromo. Wada on any hidden yasem. Obanu so na namwa wo twe ne mpaboa se we wo fa ha wo sene na otite ayifun so wo di sane steps no wo di fro wo di sane steps no wo di fro no wo buru nkutia wo di sa ne nyuna jo na ne meyi ade no wo tiam wo kokechi wo bie cabinet wo di bam no wa kantum bam ni nyina ne se papa na wo fi ono ne no problem maame na wo fi ono wo ne no problem. Nti so nyane na damfo bi frɛ no no mo hyase ka e wate ani pass mesire asemo pese o kan kire ne yɛ wontumi nka no aka e man de so mo yɛ hyege e man de se de chale wo ya no ahayi o abaifo nko a oni akose so o ma begu yɛ ho so na afi wa hyase no o kan sama kese nso wo be kom no na wo mienu ne miensa enya kom enye izo se odokan ni ye de kwa ware a nka obi kura ware kana yire nka onya wo wontete no nso be matumi sifi afi we de wan ho de mefa madwene mefa me ho adwene enna me pese me ka cho se ye berema na ewo enye oba eye be ma de ye hose wo bobo no tuma na ma kire nam de sia ma ba se awo ne ma na nye eye berema na ewo me pese me ka ma ate ase nti wo be fa ho adwene de fa ho adwene mun konko cheki se problem bi na wo ba no se wo na mun hwe na mun solve na wanza wonya hu bibia na wo be kira wono ma wo yire ta ma wo mfa ho no wonye nyame awo ntubo se ne yire wo na koye fe butter for west no wo da oba no na mabonten no buru nwaman no kofa adwamanma no na ba betene fie ho ma me no mu na wo dikum o se ade ntimi wo mu na menti ase nso so oba no ne pia bon me hu oba bia wanyem wakwa bontia konyim na ni kunu busan se me ni pass mesi na nyim ye na waja ma na ka so wo okay wo de wo ne fa kwala ne bre be hwe no nso be ma de opeso no ko wo abonten me pese me ka tro say there is no difference between man and woman e ba wali mu a difference nim be ma ni lances so ko chiti won ne yere oba ni lances so ko chiti won ne kunu. We are all together the same. Panya na yede wo wa ye wo ya no. The same panya yede wo me so a eye me ya. Nti fa ni die ma wo yere na wo yere so fa ni die ma. Uni lances. Ade na wo de wo kobo adwaman na abade ye se me mfa nchawo. Na me de me kobo adwaman de a wo se hey, unti bi da. Aware no be jai. Why? Who expect to say wo be kobo adwaman ba ma wo yere de a chawo. Ba wo yere so kofom dia. Eno de untumi mfa nchawo ni do. He said, don't we know Ghana force on the pet word I love you. Or the mouse is here back and front. I love you, sister. Me so show kejetia. O bet sister me love you. Nan say me show sa me love you pa. By see you kukuru wo do de swana on me. See you cast one more cashly. Near for or don swano. No one fan nantia. Me come chose to one to the nabakum or bebu bogu form. On to me so odo nso no na dani pano na me do na me do nim say I love you Ghana for na broni be I like who say I love you or say I like you broni I love you or say I like you
because when you do standard obi to me asechire ne se bia san ka che so wodo o we uniema bi ho but Ghana ni be hu ne o say I love you ono so the same person and ne o say I hate you meja ye jai aware sa and ne bronya ye die wi nipa dodo e de snap kwa abusuama ko ja aware enya anu bi nie because you ni futufo ye futufo asan okoko ko mane maame $100 nti se ne maame nim no ba be ka sa ekuya ade na wuko ja aware a omuna odikum nti maame no refuse to say anything on kasa asafu mu so ye nka sofu no kra fra na unya no enam asafu mu fra wo munya mo munya wo mo unya no no ne wakasa eduru ba bia nko hia se ka the spiritual father ne papa osofu ko no uni nkomo na nka mani nyame asem na nka wonfa niam nkeka niam wo fra kra wonya unya no obeti yeso sofu ada sofu oni ho sofu okwa ha ba sa time ni mu no na nka wo hia obi a one ne be kasa nti yeya niam nkofo kwa no mugu abonten yetie dwamansem wo makotie nyamansem fa utisha fa onai kwa aware no de tie ne tie especially abuchire sikantio oni ni kunu na nkoye wonye bibi to aduane di nti wo mu be ma ne sei wonye bibi to aduane di to oba no wo mu no because wo kwa obenya oba bi no ne nada and na bi no ma replace wo mu kunu no with machines ya de fa ye ho wo tisika koto machine no wa be plug no wo de afa ne ho no ni kunu atena do anwoma so and na me pesa me catch us awrechichire wo ye efiri wo nipa awrechichire ye se munso ye de nipa na ya ade nyina and intimem put the power te don't do that ade bone na ayere dia yawo ade na wo kunu dia yawo anti what sechire wo sie dia sa awade ne nkadi ne di besi wo nyina wo man ho wo nyina wo man ho me kasa me maame no bravo o ma ya de ye maame no tete wo ma ya de papa me se na me papa yi dwato afo hen yetimi dia wade sem betena na nim no moka maame no papa na kofo ba afri baby woni papa ya bresa no maame ne gina nkora hu no otimisuo wo mo ka abusia pani se metumi na de si asem no so wo si yo mate maame ne ko nyina no wo su nso sa maame no onye kristoni wo be sa ko da papa na chi a fista sa wo be sa hu no no so kente di na chi di koko ase no wo sa anyem o nso afini be so bi entoma ba kope no otoma no all these people they manage to stay in marriage. Why Christians we cannot manage to stay in marriage? What is going on? But we will sit in churches and praise God and say we love Jesus. But why? Why is that? Don't do it. Baby. Na ka oda na ka wada sa umpede da but once a memienu be kan bo mu ne de esene katrama kon problem will come. Know how to solve the problem than quitting. Quitters never win. Who quit here? You are going to somebody else. Wanu su yetete baby obi sorry na odi breakfast obi so sorry and breakfast ya wache obi de ya betie until you're bringing this person. No one learning how to stay with this person. Wo free baby na wo so free baby enso nebe eniema nkoyi o ye man nyina ye frustrated enkoyi awari asumdue ni munti babysitters ne ye omo hwe ye ma nkola ni asumdue obekọ school mu no woda akola bi wo mu oti misio ne teacher busa no frustration ne wo fie ne nya common enya sam ketwa ye jai awari no oti wo bi na no didi ne yira tem frisuru kosi from so ne maguni na ase o keka bi kire ni kunu from 3 kosi from nso ne maguni na ase. So what you say? Men refuse to be the head of the house. Why is that? Some of men was so woni fienity. Yesu Kristo ni ho berima na ho. Oba hye ni kuna se. Nti sa efieti. So want to men kuretire ni ye. No one wu fi ho no ma. Yemfa wonya hwe ma ne nye ye. Enko ye da. So oba want to man mre wo ho ase. Anhye wo kuna se a. Enhyira kora enkola na wo wo mo no wo ntumi me ye nhyira. I'm telling you. So do kunanim twitwiri foma nkola wo ne na wo nkola no mo me ye nhyira esanse mofra ne firi wo mo jasene mu na apie ntie wo se nkola ne be ye nhyira wo so di ani die ma papa no a wo ye head of the house ansana eni ma tumi akotete toto the same as a man obani
usaso boafo. Onyankopon se do yire se de me Kristo me do asafo. Nti so wan no ba no mani tinisi o mpa bo sili nkrenu. Sikato oboto mete se de oboto ne to ati bi front of form. Unye bibia ma na ye da because one ma obi ba tinisi o day and night. Obi kura nyimo nsuni kunu ne nkasa. Woje na wo nsuni kunu na yaka. Na sa na dubumbo ba na baba wa no ko hospital. No wantumi ama me duru fie bi mu a. Wan na wo ko kan wasama kire no. Ensa no de wo beje na ware no be san ware biem. E bia nne na wahia boa o kina be kwa kohia nipa. We have to be careful. If you want to say wo ba ese wo TV nanim meboa. TV nanim na wo tie TV kasa. Wo ye nipa. Se ye ba mu nso ma TV be ba be so mu. Mi busao na fufu na wo frɛ wo mo me se kedru Sunday kura ke ni kwa se Adam fufu bia frɛ wo bia ofi ho e ye wo no family together sa temu ina mo tena se didie no mo tena se adwenjene mo ho so what you say ni adwenjene life ho ye busa ye ho ne kwa asori ne kusua bibi kura ya betena se ne no ma che ne busa ye ma no school mu te sen mo ko school na wotwe mu mo papa no ma ye busy enne no menya kwan wo fie na school mu te sen na nka wo te akonyam na nka ai de wo yire so te wo na wo nai da ne sra so na wo mei tete wo nkyɛn na wo mo hye se de mu si wo fie ho na ye wo mo fe nso no. When was the last time I would hear from Koshe Jayumi and Mujaribum? When was the last time I would hear it? What did the night to one night sububu in the more? When was the last time I would bubu kunumore? A fale somano. When was the last time I wouldn't a dark when you would tida the naso? No munina be a baby con motion with TV swa, munina 1 year dear. When was the last time I want to hear it to a munina mutin and couponsum? Munina, moya sadiwi. When was the last time? Our new money dear 12 fio. Anything kolano, they don't know anything. It is a kolani ninia. Wo feel so koko ye gaya. Obenya sumdie. Because we won't dear na mama na papa ye ofi hono no en konkom enye ye. En fata en sawarefo. Nti so pia bonten wo be ka chen say gay couple de wo no mu hia. Wo mo te say ya. Wo se de me kokko try bi because me tena fio me hu aware papa bia me mama na me papa. Wo mo ware ye. Wo man show love that. So what you say? And so obe come school no na the teacher a lesbian. And now your mama kwan obe come on in lesbian some and we want this place. We want to watch now pictures near the other. No yi chom to what one man no fan ho agen. Woni be ma aware na ye na say no yonko ba aware na ye. Woni yonko be ma na aware ye na say say nti de ye ofi ho na na be kire nkola no da che. Me ka me kire wo. De ye ofi e ma ni bi pema ma wo dwere ho ntiase. Obeto ne pa me say e patu biblibe hojo nipa sa wo pese wo nyini cha na wo se obeto pa biblibe wo be hojo ntem wo sisi mu ahoma mete me ka me kire wo me se wo tisia na wo panse woro wo nyu obi na waso mu me se bedrum ne bi na processor ka na wo nyu obi obesensu am wo no me ka me kire wo save wo hoden enye kom eni nam sa ena no ena tino be kono wo ko na ye na ena wo mama ne wonyes wo bi kura timi try na yire wonya ni period cross me no beda eyi findio eyi fin oyesa e go against onyankopon asem wonya ni period o se me no beda wo ye jamanfo ma wo dwene ho ante ase nti sa be ma wo wusu wo ye de dai obekọ abonte akọbọ adwaman obebi so sa no tie ne ni bradie wo pesika nti bebi obefa bi obi be ma ne bibi kakraka ho no ne kunu na se wo ye ne se de wo di agro me se parking lot ono obi be da charge $20. Why is this? Nso no wo ma wo ni se no me na se gu ma no so wo se sa do me gu fi na se gu mo so ba lock nkoye ni nyina ne se ye kwa bonte ye tie nkofo fa ne ti ha fa ne nan ha nkanya nwanwa se sofo class se timi buru nyaman kanya nwanwa ni nyina ne se ye kire ne se wo yese ya ene boa wo ye wure fi se odo bi wa aware nu mu a e wo sesa odo no manifeste ni yetumi ade aye for better for worse no yetumi de akeka ne ma bom ne do ni bia sa ye ma enne wo fi o makra so ntumi he o manim ni nyina ne se wo bu fu yire eni nti wo ma no wo mpese wo behwe nkola ne nim wo bu fu yire o nti wo no ma ne so ya ka what to fifio nti wo ne nkola ne so ya ka nkola no so de wo muto mba bi na ado mo ba asase so wan hwe wo mu yisu nyame obebusa nti me hwe de ekoso a na me wra ho na me hu de menye
What da wo yiri wo fie akwa for ba foforo ne chimpna one suro asta ko pe baby close by wo chimpna na mi busa wo bra ya sa wo yiri na ye say ntiketu nkanto nketu beto me ka me kire wo ka be kase wo bu kwasiampani nye kom ebra so see ye careful esi ye pe heaven akwa ebra so se for better wo nyankopon asam se wo kire nkwasiafo Boshe na ukoshe ye nipa dodo bi twa ho hye bi no ye di asa eye bibia ye congratulate wo no so want na ware na sia ncheke a wade ni ye na ma oba ne de tete ana be ma ne de tete ko wu mu a onyame wo bebusa nipa ne bebre ewu ebi ne the hospital ebi no nya yade akese nya komo so what you say obi eyire nya cancer but on fa no obi kunenya cancer on fa no obi kunenya stroke da ho on fa no kra wo gya no ho no ma ne bag so wo ko gan obi gya ne yire ho eniema nkoyie obi gya ne kuno akoduru gan last na metia no obi ka ye say Captain Smart o se ho hwan waje obi yire ama be ma na betena se waye honhon sa papa na wu so wo de Lucifer timi ye wo gya wa nwene ne ma no ho wo gya ne ma ne ho we done the money wo aquantium we done kolani gum papa so she left akono last wona makono boni ni bribriye ni mafunu we ja papa ne wo papa ne de wo na kawo menya sure se wo betu one day aseme wo montam no usu ba be wu am yakosi nkonwa me ka me kire wo ewiase die nipa guo no eno mu otwa nti wote wono ma ya papa nti wo kwa busuya papa bie mu a asemba kwa ya na busuya taka kire se hwi no wamfa wo bi yire da wo bi yire wo pesa wo bo bra ne si wo ya wo bi yire memfa bi da wo pesa wo bo bra ne si wo ya wo bi kunu hwe yi na wanko bi ho da menye bi da abusuya papa mpanimfo mu tufu pa no they tell you all these things you catch us be careful wo bi yire menko ho da wo pesa wo bo bra ne si wo ya Ubi yiri because the Bible said you for be no unity. Any power unity so dia na wo problem. So what you say? Utini Christ. And it is out to make of for be yiri dia just unity because the wo tira wa ya Christo. Cause there is no way so before be yiri. And so say ni pray na mabruchire. Or to praises and worship. When an Pentecost sorry them. Or to praises and worship. What do obi yiri unity? Ya man pulpit stand there and preach the gospel. It's unbelievable. What would you be a seneco? Yes, so bonnet was a munie. More mufre papa se bonnet. No mufre bonnet sa papa munie. Munio, more mufre bonnet sa papa. No mufre papa se bonnet. Munie. And the son echo so. Will be done the year walk chimprano near your man mo. Bra, why are dear? Ah, we read it, you sit here. And you went yan cran and can ya what? Why are dear pani your man more fearful? Instead of see a better second a debit, I want to jay you away and fata. Jaina Sakofa, we hear back. So what you say, what you say? Young Cassandro, never wow. I'm what deep bonnet. Near one yakron the cofano. One the good bush and inquire for better for worse. And you will be the summer walk. One uncle fire, I'm not one minute to wear me, and you will be a question and come. So who couldn't you a minute if you through Yam Tay? Majane, men the way me could Johnny. Mini baby ako, me couldn't and no. Dear Mayan some me bomb me pray in much mommy key to heaven. That's it. And yes, I said it, TB, and you be the cofaban war. So what you say? And into Tinamusa, oh, what you cook to a drew, now the go away. We see now, one of my men, one of my bosoms, so now, and cook wash your motum. I feel the moko to a draw what you na never coin coy dia see more than Jawari. Now come on, a default for Sunday, a year at the side, a conforso, see yen chimberman, and water no. No names a bedroom maybe to consumate messy. No nim. I feel the other at the end, you know, by the Wujani. Huh? I then at the end, you know, by the Wujani. Nippon was some make coming to Nipasa. Things change, me coming to Intena who be on the near tenor, one could 2 hours so my da because you need passes. I will talk our dear. Anything can happen. This will be cook 2 hours so my so the warrior. No mean only power yet. So what you say? Because it will be a time. Nippon what don't know what could 2 hours so my and 2 so the warrior. It will be a time. Me say one and snap on your so fear. And also could have been an answer weekend day. Who refuse what to form a chichaco called the show? Who refuse?
Yama unu ebi mu yama momoto. Mfa me gu aduane mu buni. No wate aka so. Afi de wo ye niema na nko yi afi de osu udwane wo koy. Wo freb obi wo agana se enko opotage we ya na pese wo ware no. Ye nye hu bibi ma no woman follow me boy. Follow me girl no di wo chie. Afi de oba be wu mienu ne miensa ate wani so sa na tie. Because be to wani so. Hwe ade bia ye di onyankopon gie ye di onyame ne kora. Sa wo di onyame asem na je wa wade a wo de no na ebe kora. Sa wo de bosom ne koje wa wade a de no na ebe kora. Ade bia nso emfiri urade and last forever. I'm telling you. It is some from na ehuko e hyase ahyehye na akogu nti wo sa nipa no wo case wo problem. So what you say? Because ade bia no wabonsam de bema wa e be last forever wo be nya mu ni je forever. En happen. So what you say? Because ye kura ebi no ko mo ko gina sori dem no still last and tokoba mu dia na wo de wo ko china man so wo de duru ko gu aduane ma wo bi di ye ene ntokwa mam wo de wan hwe ye giga no bi kum me kam kire wo enya kom eni ti awari suma me ntu bi da menye bi da obi kunu ho wono ma me bo aboso mo ye ya gimayi enya kom afedie eniema nkoyi a wosesa eniema wo dwane ko ho na mefa why no mefa wo dwane ja lady no dwane ho na mefa wo refisa na de na malam foso chinchina sister ne nwaro when you bread and then they were bruchiri wo de na malam fo ya ma sister na befa wo de wa ba bi dua bruchiri wa ye nkrata bibia fe na to woni so wo dwane ko wo gya ya ware no nyame onu wo bi kan wo so wo ye wo de mmaba wa bremu mrant bremu kunu mmaba wa bremu yire dansefo nto di gya wo so no wo bi kan problem will happen anything me so the for enya me hu ne teme ne no mabatena na me udi nkomo enne Sunday kametuma tena se aye de mepe but there was some no ba beka bibi. Let's be careful yenka ye humum yeso ye Christopher eni ekunu nyina ye Christopher no eduru ta mempaibo bra agene nyina nko benkrom sa konchire ne ya we all have to sit down and talk about it ni seek permission or don't to me ma me hu this time me ya konchire me ye mpaibo ye ne nka na ntiase anya adwuma dan se we bofu na we bofu ne nkoyi obi ososo ne yire ya konchire no so twitwa na pateshi bible no so me nka nchire so wo ba unim se bia ho na abeje okunu nkwa okunu unim se bia ho na abeje wo yire nkwa nti nkakra because ho na akofa enyam na mkofa ma wo enyam na mekofa ma wo na se wantumi anso we mu ya ye gyae na foforo kora ba wantumi nso mu ye. So what you say e wo se dia machimi sesa enti na me ba hanoma me no ba be kan waresem because me check him na me chef a form enima e kona nya kom enye easy enima nkoso ye kora enima nkoyi kora e mobo e yareho se ne aware for than roommate and nanfofo ni bi soso ebi no mo jimia to the level am de toto ho a me wo yes meka brother ne boy na o ka kire o se woni ekuya se dia somdwe nim no nka damfo papa na nka wotu adamfo ne fo se binua aware no ba bia sei na tie nti misro se ekuya yi bibia yenka na bibia nya kama ma de won so mo pa krokro na nka damfo papa na nka waka wesu de oba no aye chale wo ha wa brafie me wa ha Hennessy ni bi wa ha ebi wa ha an twabi na no ma man de so mo na bi kuye hwe na na se yetima wo mo na chale twitwabi ayi me koto buku bi wa yi o e kama pa omo kire se de si no obada e kama tu me se wo ya e na sa bi de bites no e kama tu sa ge bi no ne to wo fom o chale ne to wo fom ga no chaza unya na wi bi sa anya komo wenum de se wo mu de ekuya de jana sem so ati ase nti party ni ebe kwa na anyumre yanko Saturday bra adwinjene kra jan fio no onfa unya ne lafu no de yemre una ko ware no ne be ware wo twitwabi no aburo no siwo no kansem to mbeko party na se beba no oba bi si bra unko sime no de naba na ye de be chira na TV kakra ade asa bra ko si na ti say na udi mbra ya wanda na ti chira oh sir. Hey Brian, nice to meet you. Hey, I mean to say, ayo na you know be twitwabi wo di twitwabi ni baba no so hallway ho. Na brother na ja no akose room. Na girl no ni brother na da. E wo hallway. Adamfo, ntina me sa namfofo no me nchele o. What did you never me shi Johnson go so. Me come tell. Me bo wasom. Me say me wo me kuna damfo na me wo se wagimia. Me ma kwa ma me fio. Me yire adamfo se me check na me wo se wagimia. Me ma kwa ma me fio. Me san wo kwan na no.
eja obabeja neja ne na ho wanka se obabeja neja ene na ho be fa na damfo so what you say nti se me hwe se me yira damfo wo agem papa ni utirimu a my house you will never step there me hwe se me kuna damfo agem papa ni utirim na wo baba be say me kunu unte na me kuna ye kuboni a me se me no be ye meeting I will come to your house me baba ma strong warning me come chira yes me come chira because the Bible na Matthew say so ba wonim say bia ona abeju kunu nkwa nti me nya wo banfo ko hwisam e ma me say me kunu ma me come chira wo eni ma yes me se me kunu wadamfo kro me no me we wo hwe na me hu se wonim nyansa me sake wa firi me fie me we na me hu se me ne me kunu ntamba asem na wo ntumi ntena kokom ma me kunu adwene a wo de me ba manim ama bibia aye kama wo fio na be ba na dwempone ma na koche empre wa bonte a me no wo case eni obeka se menye ai so for mama eni wo ye great me come chiro me se ade bia mfa Yesu Kristo kwam no me hwe me ma kwan me ma kwan yo hwe me beso so ma me o me di rough me so ma o ni rough me nya usa enya komo eni mu bebre ya no mu tutumi ba ye fie ebe o ja ne yire wo ebe fie obe no no nsa o wi no sa be di ne yire atam sister ajuwa na wo te na brother ne ba said ye or body na yira besi owudi na tam sa na wukunu kwa ono so bekwa kodi watam nti wo mo hyase na ko stop wo mo wa silent wo bia ye nim konkonsa wo fia sister na mudi na tam na menya sabra minim sese wonim nyansa abra na me bupa minim sese wadwi mu hasa because wadwi mu nya ha kam fa yire metra ni di na tam nka sister na hyase so wodi ni kunatam na ko aka sister ku ya minim sese wadwi mu hasa na me fi se wonim nyansa se wadwi mi ba because wunyimi ya kan fa ukunu metra ni na tamsa nti oba ukuda ukulechi na wudi na tamsa no nanka wa stop no once and for all nanka wa pa ba bia gina sadetie ye mu bebre ya makwan ma ye nkunu no na fofo asai ye kunu no ya makwan ma ye yire no na fofo asai ye yire no so ati ase and na we mu na wodi kutukum because na damfo na managem bone timika say uko Ghana chimpana Ghana for boys ndi omusisi mo den ukwa chibi kakra kone bi ne da na bra ukunu de on de sese wa hojo so ati ase ne de bi no matem ebi no so omu de sikachi ne ko ware yinti be ma utum so wanyini cha no yes no mu wa no ma tse no mu de na tam we akokrai oba no ma to ni den me nam kofa ne ma wo na nam ne ya kire mo sane munti nam pam sesa wa sakra wajen fadidie ni obuo papa fama wukunu wo yire na ntina somdue mu fio because wo bie ni wonu baba be ye wa wade ni yama ho sesi ase wo twahwe fam na wuwa enyam na me be ha o mano wadamfo nyo na be ha o mano ha wo ye wo be fa yire me kam kire wo wadamfo na wo tu fu se ja wo yire no se ne wo twahwe se kutukuma enyo na be ha o mano eyi na se no be ba ka cha musuku fisi metua wo de baba gi ni mu wo de baba gi ne ho mena wo de baba gi din wa yi na se hwie be 6 months eno ano no o mano wo nhwe wo mu biem so ati ase nti so wo obi a wade ka obi adamfo pa wono wo yire ana wo kunu enye wadamfo na wona nam ho no enye di oba no wo di wo yire atam no enye bia enye buo so ati ase ye danger sankofo wenim nyina emu mbetitia yenim wo mo ba ne san wo dia ne mo modi nsa jamfo wo mbe seye kunu num be seye yire num ti oba be seti me fa me yire na me ma waria na me yire tifie no obi aba ba be se be fa me yire ene na mo 6 hours no ma fie hey me se ga wo ka fun be sun wo fie ho me yire wo na mo for 6 hours e wo se ko wo fie no hwe me ne de nkomo no wo be fa me yire ne na mo ye lesbian na mo ye den e de na mo ye kama stop nti mema ni bi ntimi nkasa no he ne yire no ne yire ye de ope no ba ma no so ye de ope no bia ye de ope brother ni bia bra we di woguma wari onso bia ekua te say yo ayi ni bi wo ho no he nso anoto akoka na ka behe obi timatema ma de ache nso obi guna wari asai ne mada ache on to me first stop sign ensi ho on to me first stop sign ensi ho so what you say he ade bia wo ye niam bi wo ho no ma woni nko nyankopon ko ma ye lawyers police soldiers
because when him say enipa bi adwunu mu ha ombedi nsɛmfo nti e was so appointing nkofo bi to say police, lawyers, soldiers, any judges. Said the beya will be shamu mia konkun. Nti dru baby also use number 6. No be ya di bia ensem fata. Ebe se wa brabo. Ebe se wo mada chia. You have to put stop on it. Me come chirawo. Uwe wo kunadamfo nese wo nim nyansa. Sine kwan mane mafio. Uwe wo yiradamfo no nese wo nye papa. Mani nsi ofie ho una akọware wo yire nyo ne kọware ne ma wo wona ukunu ne tie wona ne na wo ukunu da ache eya wo ma so ukunu tuchi kutukuma wo ma no nya du mbenya futufo nti so obi be fie ho no wo be se ukunu na ukunu de ne nkwa akotwa so ntamo a sini kwan ntam enamfofo ye bi na ma ye kunu no bi Johnny Okot enye wo mo a ebi no madane Okot no Illuminati nye namfofo ye bia Sako ba wa no jina ho ankasa de wesi a ebi no kum o ma na o mo yire no mkoji sika yi enye bia enye namfofo yi bia ene yedi o mo chi no o mo ye de o mo pe ano to anya me fia wo bu na me adamfo no me nkofa bi na me kuno me pam no me nkofa bi me ba ma brabo no we say nti me so me ma nkofa bi megura ma ne ma mesai ade e wo fia ha nti me hu se me wewu na me hu se wunyansa no wo fom se problem ko ba me ne me kunta na wo ntumi nka bi e ma me kuno agene me fia me sake o me ma ma ha me come chirawo sa pepe ne tie wo bana obedi wo yira tama me no wo bi ka me no ba chia manate me ntram ye me didi me yanko batem because e bia me ni wa so be ma me kunu kwan ama na be di yitimi di wo matama de wo mpamu na e ku di wo matem ni nyina ne se wo twetwa bi eja bi test wo twetwa petition no wa fa gay bia wo no 3 days ni won si ni underwear ne ho phone ne ho kan ne wege go ni tiri so wo nguru mukura no dia baba da wo mpaso no kunu bo adwaman no okoso sa go no ni yade no dia baba yo ne bia be sraw enye kom eni me bi ho ye ne ma ye ho kwan e mai bibiri ba wo mo ya fokubo aye wo mo adore wo mo sesade memman mo bibiri mo no mo kwan e memman bibiri suso wo mo suso afokubo aye wo mo sesade wo mo no wo mo namfofo so wo mo fo wo mo to so mo ye de yo na mo ye too close sa adai wo ya ne yire gefo ne ye too close sa. Why are you so too close? Say too close no me hwene nyansa bi animo I will put stop sign on it. Simple as ABC. Waso oba beja ne jade ne na ho. Wanka so oba beja ne jade na ho de ne ho kofam ne namfofo. Oba besia ne namfofo be 100. Wo be dress kura pia ne namfofo no fra wo no musifo so. Akua me hye pink na me hye blue. Me hye yellow no. Wa bra papa ne te fie wu pia. Na wo da deja obehu. Ba me bi tumi hye ne yira ma ne de deja pia bonten. Hey man, you know try me hearing for the jump here. That's na we mu na wa wine na nufu nyina egu abonte kire se wa ho yira ma ne de edaja ana apie na tade na hye na entra ni kotodwe no e kire se wo de edaja na apie abonten na wa hye no wo de edaja apie abonten na ogu wa de mpa ho fi na wo ton selua na de na abonten nti e basa woni eni die okofa ne he woni eni die because oba obu ni kum won na dressing modesty won na dressing decent enye die o dressing yi ne ho. So what you say, sanity, Berma will boon a year, one of them got to the bedroom Mronsa, and so she has single canto come in papa and a sumo parking lot. So what you say, and tis so moo year in tea, Ubaka boo, parking lot in Tokabisi, and will be papa was soon. Sanity, Sanacon, and the Yawaria Jija. Yam penny for betray your foswa, you need be Macumako this time. Because we can't fail you and our him to a person who fail you. Ntu betra no man san bi no otwitwa wo betra no aka chen se be man nyesum ye de eti ato no so no wotufo na be man kro wo sika na be man kra ka ne so ba no wo de sen se wo betra se pa na nyansa dwene onyankopon no se enyem fidodo o ene kire nyansa enyem fidodo ne kire nyansa Jesus Christ onu ni nyansa wunya na wo wade nyina because ke fidodo ne kire nyansa nkiemu bebre nkanya kom. And Nessa Bria woman, your mamma no papa no bebre, or my baslide, or my Jesu Christo into all those so more to a man jenny, if we are sergeant a gin fee, no more than none. Into woman too for or for to know him, a bonus of the Johnson, a boaco. Near none of for church. Mammy, for ya no one, sorry, or could see for 3.5 an hour. So for more, Nyan son and that national, no cotton, no or tea for 3.5 an hour. Yes. A dirty door, dear girl, or before bar in the office. So what you say?
na last ama bonefo tu akono egu yemu ni yemu bebre ye bre oba no so kra nyese obe ye obibi o obeje wo nsem bibi no de akọ that's it sakawa ne ye mu kudu Ghana o jana yire wo no akofa oba woni nsane nam na bodu sem no ye de sakawa wakokos consult ne malam ene na di fo trofo sa wo ba wo baba be ye sakawa ne ye de ye wo no oja wo yire wo na de wo se Ghana de o obeti Ghana de o omunya ye Ghana de 3 times hwehwemu ye otumu se Ghana ne de no which one is he talking about? So what you say enye come ene ye ja ye yire wo yire ne de oda wo chi no ukunu ne de oda na chi no baby o tumi me family de anya wo de me so me tumi me family de anya wo de eni nti hwede wonya ne yie fa ni die no obu emema bebram ne mo sese mu businesses enkoso nyina ewa ni die mo mfa mo yire edo na mo yi akoto a kene mo de akomo obi foforo no eni nti mo bompa ye wonya mintie nti mo ye businesses sika no mo nya bi enkoso mo bresa ne sa de ka bre mo ema ne bebram mo tare na wai mo kunu mo dome mo wo akoma mu because mo fa ni die ma wo mo mo nti niema nkoyie na mama ne seye mama na nkom benyini abehwem ama bibia koyie no ena kola ne ba no kutagan na wusuro wuhuso wo ba na de mika na otutupum usumini wo monka nkyɛnsa me yare ni nyina ne se wusuro enya kom eni nti na me ka kyerɛ odofo yini kurati woda ne mum de eba no emma me do anotoa ne hete wo yire ofie so what you say anotoa me do na me hete mi kunu ofie what se de ekura mi kunu no sa na tie e wo se me ma na duane die memfa nkyene bebrebe nkunu ma ne ngundam menya mo mpento anwu aduane ma ne nni mfiri me so I won't do it for the sake of even my children because so me na me se me do na sa me ma ne da so do wo se sa wo do na wo se asa o ma no they still love their father nti fa ni die ma papa no wonyini nche na nkola ne mehu no ne ja sa wo tete papa no ofie no mo so mo tankofu kunu mu nnue misi mu nnue wo obi a wo tankofu kunu na hwe me fa nsa guti ne so shasi twa dwadwo suma ho mesi due onyame no wasam onyame no wo case mesi obi twa gu sesere mesi da ko na ho na sase abu jambales obi twa shefama gu flat no obi enim di kun wo meka me kire wo de wo ma brother na ade ye ne yiri mesi obi twa so abebe ye osesini meka me kire wo de kwaduro so fa kokko so wo motom kokko je brother ne boso obi papa kokko je no ni sikanti go ahead and do it mesi obi 12 o'clock e wie gina so me ka me kire wo mesi ka no hu bebi free na free mesi baba be bo say pine me modua asam na me ka kire because obanyansafo yebu ne be ye nka nasem because the mama fie bi mu tenisuo no enye come so what fofra what so awade e topret hu so no be ma ne kofa no enye obi die me na ne mate obi na tete ne mo wure mu akofa ne yire enkoda ne mate ni bia ne wo wani die me kam kire wo so what you say owner enne wani die drop akre ni eni die I just the owner of the car me kam kire wo na wo mate a wo tale ho wo wie ye pa me kam kire wo ebe ye osesini nti mo de mo ne sikachi mo fankofo nkofo wo mu kunu no mo mro wo mo yire no mpam wo no mo ma wo susu abrante a wo hia sister ne ho fe didi ne kuna tam kire no ne kusi no 1 2 ne fefena no ka ne snatch wo ba ne firi ne kunu nsam ne ma papa ne ntira se anwunwini wuti se de Captain Smart ko ye bi no eno ye example mimi to umira ma kire sie papa na ne betena rayi no so obekasa ye o se Captain Smart age ne yire mumu bebre mu tibi nya atwom nti mo mpesa mo beka ho asem mumu bebre mu tibi anamboa waje no so ampa papa ne de wawuko aka akira asem so what you say nti wo be ye sa bibia ye careful mesi abusuan papa bia so mo chi be matena se no mu tunufo asem mo kan se me ba obi yire enko bi ho da emfo obi yire da ma me papa bia wo chi ne baba atena se a de o ka che ne se obi kunu se o pese o bobra ne si wi a enko obi kunu ho da me ba no de tunufo berma papa bia che ne baba matena se a na futu de man ne se o pese o bobra ne si wi na wunyini che na wunya da nkwa obi yire memfa bi da because boni bi o ho a yinya so akatua wasase wi aso ansa na wawu me kame kire wo man kan kire wa menue se wo hwe na aware betete wa aware ne menware bi especially mo ware ye no aware na nya komo
nipa honfo wo ni nipa tene duru baby aka wo nya space a ope mo be kon me ka se wo de wako gina poppet na nim ye for better for worse e be kakra wa hwe wo yin nsa wasom na wo nso ntumi nka se wo bo wasom tu ko ja ware onyame ne wo bi ka wo se adwama mo nkuto so obetuma ware bi ma gise nipa na ko boy adwaman ana se obetuma ware bi ma gise nipa no wawu these two things and the Christopher wo ho kwan so mutumi di ja ware ye nya wiasefo nti wo bo me enya ya ware wo bo kro no enya ya ware omume enya ya ware so what you say wo mpema sem enya ya ware o ma sisi kan to aduane ni enya ya ware so what you say nti ne wo de ka nti wo ni abotra kokoton obi ne bo no nyom meton abotra dro obi ametobi wo ma wo ni kunu no ya wo pebie no o ma ni da so asan kan wo ni awrade nko ano obi ametobi ko uchi abotra dra kokotobi ne fokusi fio abotra dro so hie bi pa so be ware dia ene kokota abotra dro so what you say ne kokotobi na ya watiki no te se e de se paracetamol anopa bako ewia bako enwumre bako enimonyam ka onyankopon so se abotre duro wo wen trosemi mu abotre ne duro wo die acbia ubetumi nya abotre yesese unya abotra utumi dwa abo ntatea kitikiti a onsa so mu na apeche no se wo abotra ubetuma to bo ase dwa abo ntatea hu ne nso ba se uni abotra awari obedi na pefira me kam kire wo de bia be kwa aba de bia wo be kwa aba me kam kire wo ufiti kotie yesi no na eba no etore bia wonim ye maame no mo ye tetefo no ma nkwa soro no ye yen adopt wo behavior ni bi mfa ye meka ye Christopher na nsan dia ye hwa ho brase ni dia ye maame no de ma ye papa no enye kom obi o agisa fe na twaba o agise koko aba nsan ya tontoma mpo ama na fira nso na maame ni di na chi oso kenten papa ni timisa ko ni kurum kokko ware ba ni bi kan na maame ni di na chi uko kan wose me mayinti obi turu timi de yanwem okoko ase me mayinti na me bre no ode kpo eno nkyere se wagimi o won nkyere se wo yigimi fo nti yenko adopt sa niema we bi meka ho ni yintumi nyina ni sa the bible ne kan kura de ne etwafofo ma na tonkwan mu ene ne yenye ne ko me ka kire wo se bramie ntena eye bramie nko na wahwe wutumi kura ko han wo bi fie na problem aba na chis obi a wona ndam baba ko so wo ta osiminie wo ko toilet a osiminie wo dware a osiminie wo bo wati ahoro osiminie bi obi fe osiminie odono no so wati ase enye te se de wo no na nipa na ho fe ne so bete ebedru mebi na no ho nye fe biem se de wo no ebedru mebi na fu adoa ne mema ibi wo na fu di nanim nso first wo hia na fu ye flat me kai me hia me kunu wo hwe na nantu ne sra wo di gina so pa because wo ye footballer wo tu mirika to me say yes be ma ne gina na so yi enne nte sabiem wo ja mirikatu no na fu ahase ye ba wo nyini adwene ne ba ne tirim me nya ne saa the same thing wo no so se di wo hu mi na mete no wo nya ne saa no to me so me bo abere wa ba September no menya 40 years enye common. So what you say? September ya bay. I'm not sure you want me ketekete no. Afen me hit 40 years September. Nti wonya me saa. Nti se doni mu a no wose ma ho fa na me bibi no hem ne wo beja me. Me ka me kire wo. Enti me sra wo do fo. Aware eye bramie ntra ye bramie nko. So what you say? Nti se esene ketrema kondia. And you know wose you learning how to forgive and forget. To love each other no matter what. Said the TBA, ni nsusu nye roommate, enough is enough. And no no kunu nkasa kwa nanim koka kachire no. Wano na aya obone kora nyahwe. Ye ni di kan ye nyame bone no de bone ya che. Koka kachire no se, odo bone ade ye mi nyina me de achaw. Aya kuya, ene de adan, o se bone ade ye. Obi kura Satan pese wo hawo no. Obese me, na me de bone be no ma ye wo so de nyahwe. We nya fe na me no be yi ya no. Me di ni nyina ache. For the sake of our children. Yan kaya humumni no doye ho. Afia yesimu. Yama odoma pantene fia. Na nkola na enhunu munsia. Na dachi o man koye bedding amma obi. Nti mesra odo. Wodi meseme de acha wodi wonte ase na se me no maye obone a nkotodwogu for mesra. Efi na di kure. Me pesa me no mienu yetena somdwem. Fa me bone nyina acha me. De ma ye obi a nse no mesra fa cha me. Me ana me ye obone ye obi a.
Ebia makasetia mia na mekasetia wonye obia se bema so na afom oyira wososo wonya bega sa wokọ oyira nim ka kire na obasima maya obone mfie dodo atwam mi twam ni hwe mechia eni gia na wose me ne unya no me dai kire die maya obone nti wodofo fa me bone kyam yakua me do fa me bone kyam ya yesem na ya na ya mi otru bia me kunko nyina ya na ye show off ya na ya yesem tru bia me hwa mtum say yes abam na nso mintimi approach because maya gangaria nti yakua we de mesrewa from bone kyam ni ntena so ndwem for the sake of our children afi no akotena konyo no opega na nato naso no afa nail clipper se ne more no obubu kura na agya wa hyase afade ya ne se wo fale wo se wa he we uni mu nyina na first na wo yesa wo kire wo so wo so wo kire wo se wo zetere bia na dia yesere because unim se wo koda na dwi wo be sori na wo sori se wonya wo kunu hu mena sepa wonya me no wasem wonya wo yire hu mena sepa ne wo twahwe na wo ninkwa me kam kire wo nti yenjimi ye do mat ni ntiti awso sa pepepe neti na mu so bi fra bonte ba mu dia abna honko ade me wo bepe de sister ye dan na yetim kwaye nkom ye mienu peso ye ho kire ye nkase ye hia boafo wa sister pack off bebe bi jina nsa na mani so teteme sa wo hwe na wo kuno damfo ebe yesu ntidua ama wawade ya ene nye meeting yes munko transe na monum kofi ene nye meeting ka kire ne bra me pese me ne udi nkomo obenya tam be o chena tam be na abepon adwuma 9-7 o'clock no afra ne yera ka bona mane wo se me ne mikukunu ti wa anya bone me ne wo meeting me ne ye meeting wo pese o join ye so obituma join ye na na ko transe no aka kire no agora wo ne mikunu di ne me bonyo so because wo ne mikunu sha se se mu di agora na me fi se me ne mikunu nya ntokwa enche ebeko once me ne mikunu nya ntokwa still na ntokwa ne gine mo meka bibia wo ntie ne kire se efutu a wo de ma mikunu ne nkoyi because asem bia o ka kire wo enti mesraw se wontumi ma ya wade no mu mehye bibi mu ma na obaba ma sintidua aba besimu dia wonu mikunu adam fofa mani nyeso so opese woni mikunu fa adam fa mo mfa na obonten ba me fie hode mesraw me pa chaw mintumi sa anya sa dia enye mikunu de me ho asamba pa futu papa bi ne fama na nko aba akua ade a ode ye mi pa de se nya kwa me pa na ne me kasa ya me nka me ntiase o tubo so kona woni brother ne kasa enneso so ade akua so o ja wasem awade de sa nete o yire nyo na de be ye ho ya no wotu ne fu sei kama sa na mpese na mfofo no bi mu yo the same as oba wadamfo na ba onche na me kunu de ode aye me na so wotu ne fu akua na sa wade ne be bia obeko bia sa nete na nye wukunu waye o sei na wo betena wo ba bekan wo ja na wo ngo wade bi ma na be romance sister jamane nkane kokosho ma wenye nyehwe wenye no anse wakono akohogo no obi so de osisa na oye den jano nso obo jano ne mi sto baba be show be honwa jano opese kukudi suja owia wasakwa kudu watem ewo emani bia na mi hu de ehamo ema ye ne ye ho bonsamfo ye ho bonsamfo wo ko ba no ka sa ye ne fe a obi hia no asafra o mrs wo ring poti no kasa nani je ho ahu ni bufu afu no kra sa wonimu a ka meka no ukuna sa mankyere no eni ti sa wo hwe na wadamfo ba no ontumi ma wo futu papa wo kunu ho a eni ni ntwam wadamfo be ma ontumi ma wo futu papa wo yire ho a eni ni ntwam enu ano no sa wo so ye be ma na ahwe na wo yire no wo no ni nya sama ni behavior bi ni niam bi wo ye no na ne na damfo na tena se nkomo be na ya na no wadamfo dia minini nya sama wotumi kye ne kyenkyerenkyen minim se de ekoso bia waba wa mane nti sa wo hye na basam di so nkoja wade de ne fi ne kra mi mi fi o hwe no wansi wo me ware me yire nyame no na ye for better for worse nti wo bim no sake no eno ano no mane ni di watam se wo ni pabone ni sister no to ade ni mu bon no ni kuna damfo ba sa wo mfa agem papa ba me kunu kya me se me pamola me pamo because me kunu kya fi wu na eyi na se na beba begina anotwa me mane haw nyambotre me nua no okono ye nya wo mu obaba bagie ni monyam hwie be 6 months me biam obi kwa na bia wo peme so na me so me ni do bia ma wo afi wo try anye ya no mabeda na wo tamfo me mpesa me no bitwam eninti awarefo ye nya nitifo nsema mabobo so yi ye nya na ebe ye ho aduru so what you say bramie ntena eye bramie nko mankofa kunu wa na akofa obi kunu so de menko ho obi yire menko ho so what you see awade ne ntokwa wo anoto me ankasa me ne me kunu ye konfia eturu bia na bam se dudo no
me kunu so won pekasa me so so ade a me kire ani nipa won nete no won kasa ho me de won me yakade ya no waku me kura na wa hu me yie me sura yaka me kunu so de so wo so be di nsamfo a won kasa ho agurade won kasa ho ma wo bedwa me so me sura yaka ti me dimirika ebe kwa kasa no ho asem bi koso ne nkoyi a meyi no ho ntem odade we ya wo ye na ntentem mintimi mfa nhye mintumi tena so ono so de wonya fa ne remote no ka ne na no to so no switch TV no so on kasa mo ono be twe ma na te misu misura yaka nti ya nam de mika hyrem nti mesre me pa ocho yen ka ye humum na praye wo hoyi wo kan bomu a emu but wo yi ba ko a ebu se Adam o free edin tru mo no de ifu kan ho free ho a nka wo wa medada no wo wotete no a wo bi tetaw wo bi tetaw ne ukunu wo tema wo yire free nche no abedada wo tema ukunu free nche no abedada don't give that wo chance e ma no mesem ntem so what you say obenyansa fo yibu ni be yen kana sam kakra wi ena me wo eni minim di ntia me no e be kan waresem me hu se dia koso Facebook no si amfa nyame asema me bonwuram ama Christopher hu koye be faso ne ikunu matena e de ni die eni obu esefata ama ye yerenom eni ikunu nom no matena somdwemu a Satan be ba be bonwuram afa wo piti ye se wo mkra ne se wo ye Christopher ni ye di atem ye mpa bodi na keka ye mpene sa eni nti ye nware ye si ye so ye do Jesus a ye mfa ye ni hu ne dia papa na otifi o Yesu seso si yesi ye do awrade a ye mfa ye ni hu na sister na ane ne te dem ho no wo ye onyankopon seso so ate ase nti fa odo sononko Yesu se mema munno mo yire tum se di Kristo do asafo Kristo na safo no be do no wa no kokko asan nti so wan no yire a bebi a Jesus do be gina no egwade me se da no wo be fisa ubula matalia ye adwuma je so do nsa bo je so kojo nso ansa no waka ise se wo be ma bi san wani mo me kame kire wo so wan fa ho brase a esefata eni dia ma ukunu a wonya me de sade ne hye wonsa na da Yesu Kristo be ba se wom sister me kame kire wo be ye mo bose eni nti obi anya ne homework obi a awa brase safo so de ko hyem passe ne ko yi ne pepa ho odo safo so de ko hyem passe manfutra bo ho bra yaw ko yi ne pepa ho yes for grace go ho shine no nanya kama and none of dreamers sandan kodemo ne kokko no yire na kodemo ne kokko no ukunu na eno ano nyem na mbeware ama wo muhia na mofefe mo no na mba na mbeka se enkoyi kura ka obedidi matam enti nyem na meso ma wo wo na wo bo ka shiri so wo niema ni enko na kakakra bi na Jesus aba de wo waso no onti de honhom ne kasa kira safo unya daje a bi Bible no 1 Corinthians chapter 7 verse 1 going kan ho nyina na hye niema wa wadim ene kwaye onyame fa so pese ye wade aso Kristo ni na apply to your life na fa kan wade ni bum anye sa Bible no be read de bia akonche na wo be ye mpai bo be bo preaching wo be preach bi hey quotation bia ye kan wo betima wo be breaking it down so one mafie ho asundua ma ho wo case e wo awrade anim man kan kire wa menue nti asem kakrai ene ne kwasie me se me mpene ma mo ntena fie onwodwom ho because me hu se nipa ne bebrejuju wo mo nwodwu wo ho ewo e de se ahogunum manso eja bi koso fie wa enye kom e ma no so mo gye nkofu kunu me se munue la die so uju obi kunu good ena na ya baba wa mpoku asisi wo bra na osika odi agye no koso frefre no nchen fa lokuto fun so o yiri fa ofo na tiem ai wana fa me fo no ofo yira yete se de wo dan ma obi dia be jaw na yira but dam ofi o so ofo yira because of bonia udi no ofo so obi hu wa wonyame wo hu obi anya no homework obi a anya no homework e de ne gufo no so o yiri ko fa na o yema hwe sa da ko be nya heart attack o e de na wo fo no so wo ko adwaye won fa ofo na lo ko anto so wo yem hwe sa no hey I decide evangelist will do ne kan o se mranti ni bitimi de wo mo phone e da ne samana na o di chi saposo e we fi ne ho wa ya de phone na kuura adwaye e ya ne se ye samana o di chi saposo so o chi bebre na bofo so bebre pa
Sabre we ya woman no. So obi anya na famu dia. Me say be sister, eno ma me no twa. Me kunu me no aduane no kresi wa woni no si wo. Say ade chia tugu, ade chia san no si wo. Oh no. Wo so wono na wo sori abo me ma me no tete no Saturday night pada ewrade ya mo ma mi bi o mo ma mi bi he enanya ne love ntaya e digugu e wa chi ne nchewi egu nanim enum ayi hwam wonya ne Saturday night powder o de bia bo na motom ne nu force wa ye kama koda for bibo bo ne kokoda wo so wono na o de bia adware ne kokoda na chi wo so wono na o ntwa na ni hwe dan dako oh me se dako asembesi afen na ni matwa so wo serious wo so afen na wo hu de oye nti me sro wo fo odo ene de kwa ware ubetumi adan na bia bi ubetumi de to ahwiem ubetumi abuja mbale so mpa no so ubetumi ayi bibia bi but so odo ni ho a only sex cannot satisfy marriage so tiasa because nana osisi mu den e bedru me bi na osisi mu nya den nti say ye sex nko ade a ene it will be a time osisi mu ahoma e ba betwe nurse woni da so asa for odonante na de aka no onyame wonfa nka ho de o waso no ontie de honhom ne kasa kira safo onyame wonhyira mo na onye mo kese me da mo nyina se sa me ba ye soso mutie ye. God bless you all. I love you guys. Ena de me mo nyum me ko baby na tisum sa samote aha minya tambiem na msa na obe ba ware nkoma na masa bonyum kakrawate nkakra be yi me kasa obi su ta no chwa na ai sister ku poni me jasu no na sorry count uso tra wan count me wano obi susu ti wa no chwa de wo de woni ntia wo de aware ni de jai obi spirit bi na de mu te se trunk. Thank you. Uba kone ibidie trank. Ye spray hun good. Ibi mu chire wa bi dwam. Sanity he nipa ne bebre wo mo de te se trank ye spray ni bidie. Ye spray ni good. Emu ye tum. Ye yi parcels packages e wo mu de pia wonte a tum dika nyina ho. Eni nti manya wadwen se wo nko wo de na nye. Di obi atiompe. Nti de wo tie bia fa ne sa na fa Jesus ka ho. Na onyame wo ni hwam. Heaven nti na wade ni wo no. Ye hui na Yesu Kristo asama kwanza mumfa wari amra ni anchia akokotwa mumfa wari aha kakrai hwese ni Yesu bubu faso no wasama mukwanza mumfa wari amra oh empare no empare Yesu sa mumfa wari amra soro onyame nshoro onyo kese bye bye.